Yesus Kristo ka amya melanja mi alo aya hongo capital pastorate ka joint secretary area pastor hakanyi mitungo hempuro pairo pachochi ngamdi tampa na God healing munigimi testimony pa kong iluko da pa kami homoy bikopa bunya tarango God ka yanimi awarong lukoto sister hira God ka yanimi luko dikli mulan testimony lula adinya la hente mapa belum ka Bible verse maka 5 ka 19 so halalu tolado jisuludo udio inkula miwa tami luko he God num kane na numpa mibitene untampa nimi aroya ni hopa ke ngohra datamba corona achi ho achi ok datamba God healing me him ke nguluko yinde 1st April ngo corona vaccine milatone late la office tilitane 2nd April zero cha aronso ali ala pra maneka lirlorso joino achi renge pedila doliesla aksada pia hio lena te roi rom pesa jo bola zero chala ento date ndala hio harap pamasio ke ORS liquido krubula hemi ko botala dastonu Omi atami ngo sio hala vaccine langre au si hempio ma pake tutane rukle tachuni kapakar la gongal nu go mane lunu atai vaccine la hala ka lihane mane vaccine ya kamli la au mi mane ta morof mala dunya mudune ayapa dunya tola mangotrio okora ngola kido okora ado abya hali ma dola totala ngola kido ngo hento take hala hente lao untuk matoku office te ingala ORS job to tala halmal dostonu 22-23 gedita mane join urok ni achkula ho tempo uro sakula multo control ta mulakan mapan multo alkuni ho inso rabak li mane ORS tanya suku 23 so medical so etola luko lokasel kolale hankle hospital to ko kale doctor nya kuma linku yang ngi lusla mondio no kakina to kute to la 26 alo he mo ko prescription la optal da tola mo office to ukula doctor agyo ala terengo adamura mane corona la ajdu tola ema te hema pa mane birongo typhoid achla jidu do ohim ya test makata pe ausingo chahat che ab klin bakerenge dokne halwa ankle doctor ya dare ke corona pa ke to ma corona ngo vaccine wala la to ke omi watang mi ache enemy nek ayapa ke reaction la ke ayapa ke la runeno halwang leo halama sinsro ke corona la mane hempu a varieties of symptom lino ko ke o semi wa ka ko me hala doctor ya to la ko ko dala jim ka ko je ke direct negative e positive palin to la du Oko ni muchiko la medicine atami la kula home quarantine kits atami la kula ude so lindo kula du stock na dukla anyante he munu ka capital pasret ka WhatsApp group omla kela corona ngak si positive dok ke mla che prepare na support muk pela ke to kula du stock na o dukla te hio sakan doro ko pia o medical sadikul ini kujema corona positive to tula sarin drodko ayo pra dry lagila dopia problem kaila lil toku o joined achku hala jila doine o yo saskai ka pressure malami kakakle blood pressure che high lada 170 180 190 do tokla iso anumovi medicine especially bom jala dane him lola ko lagi ya drug ke ko la hok la dila dostone hok la ko inso ka 21st ma past
second ega meo kula mane au che impu kostori kula mane sans che lar kulin kula mula dol kun o oximeter ases ka oximeter ka reading te kakako SOP reading mane rong milo 90 rong 91 do to kula ho hang muntang idea te gadaya mane ho internet so na tamba pe like idea kakakle hook na mane ka 95 mi biloya do kun he medicine medical lo mane ka report koribo lage ho admit ko koribo lage jodi hook na mane 90 mi mane biloya do kun he ko mane saska ka ventilator ka hospital ventilator mane admit ko to do indo oxygen support ko lal kenin kalala hoyang o he iso doctor minga ausite ka agun te lo la kuma so chi ayare kri sans ka lar lo dul kun doctor mi ho iso general hospital emergency phone lango corona ala patient ke ose ji ko he ausi mani che halot ala empa ayare la jido osi oximeter ka reading te la do ku kle ho ngi tulla la mo bil ka to te to la bil bikala mulanja report mi bitone ogora he kamiso mo ni discuss musto do kamiso lu kola ka luknia nimi ko chimpu so maneka admission michke sesi ay lo padu ku ek device dita so dai wor mita aunang pa paheno ke onek personal gar do kono gar pa hachala kindo alta tulo oke ko rel jol hachada ke la halo tono o he gare mi mane diri pachin dul gal haliya kangle pomchar to ta o quarantine ho gaya ini dukan so kuga o gari mi hera he so jikulu pula atte klo mo mi hera phone mala ma gar si pomchar do mo hala ke ma ke no ko che ambulance ko any of manage mo bi au si ko re hem jo kuma do ku ton o hi mo daibur ka contact number mala bilala o daibur ya is agor jato te to ko ora li mi kre mo ka ambulance chala hi o mi ba dingala hi o mitpo ha ba ding to kula mitpo hi o tini ba jo atau kula dus to kuno ada mura hela awo unga ne her dokta ichi doctor atna ka ko do han tak lo dasi ko kuma ar 7 baj to ku ho hi mo punu e mulala au sio sanse chelaru kulna jido ko no chi oxygen chingmi biku jama ada kuno umo ya ka lu me maningami onik munta dress glata ano gurdo ke bar glama pajido ke ka visiting pakai ilio o dress ke tala ni mana kata jaso tola ke ko dala he garawa chikam bajine ko ho mana oxygen che biku umo myo hyo ka ha si luko tala au si manela ngaksi si agun si mane ka ajo si pura achiku o hilu si une gero ko pedo hang dil talong ba pura du gala kuma ajo si hang jingala kuma anya si no kakara to si chen khori ko to une ko to ko do kula lokale ho yo mo lo la hime au ga ya ni pas se ela se kene klijus to to ana ho lo su gije mo to jay du mo kuma hal do ku kle on ta panik mala da ka do mahal ma egunta paso toronge oh ada gunta chikon egunta chikon daily mane constant hala do hala loang kleo yang maske danger maske domo mala da hade hal don huna danger du to nolu sugama ko da osio ka sans che laru kulin ko agun ste lodula ko basi hala ali hala lukle lo do ko loang kleo no busola ke iche mane alepa dutote alote o sarin sio he sakana dokta lukle ho pe drode bipla sola ho dro che pota bisu hala luko tola ho gusto kuno ho nina mach kunela ho yo inso ka seksime ka covid center inenum tapanya lamna hen na tante chipun mala tatando nala ab takanya kun ho koneng ka odika mi anu ami ngan pun malamu tokula hala ngko hala cho doctor mulan pra helu ko kha pate
Doctor atahyo si ang tage kujema duku walukle. Berta pani mihang exercise chimuk do ato nok mucia ma x-ray laka bani habya mitol nok lach kulang kle. Homo ya kalno antoga jimpo kan ano apa exercise dari magla x-ray laka lanam kan na corona gron kakala hal mudu helalu kola hono ngemi kalukune nega dinan mi ere bu posal lagi tote onum kan parido gitu orang ela dala kosto lala jik mila halin la dina lala ce dimco lala harapa kli mana dil gala gitu te itu la onda ta ni pape alukle onda si uraso maneka sans la ko corona virus atale ci blok mukla ke sili don hopa ko mane sim video corona alce pasien di ketola o kor ke o koral mo ko no mukle ci aram ce pa ye la hegi o hala hiyo lito kula dosto ne ho eka atanya mane preso mo ka gulu mi extreme la hi lala kakaji jero koda a ke ni dol ka henu mane eso narsi hi muntane at kune da tola mo mi ichiron gor aro akula tare lukoda doctor mi kombis molekula la extre la kada op temute kumasyo ala mo mi ngo pun molala we yo ngo ka corona bemar ne mane go ba nga ka ngoya ko ama pas april ka nga ka jini vaccine nano class filis lone wasa sere pasi rongo urata abje go to go duje do uram ka ki ma yo ada kle ga ku ta khala ko mane uram tamba ka ki no la sens go to ho ora hi ngo uya upal to kun le heli sala dus to ne ho go isa ka ngani bed sito ga roommate ngani ya luko sukula aisak ala dutola mijumi ngani ya luko sukula yo ni mi wa empakaya do nya ngami wa weta taginya kuma monanya la luskula ngani wa atre chiwasala akh sanami to tisi anyo kone tise chuwasal chukisala hal doto ne o achi terengani almost ayinkin bachila mok chuche mane ka avya parine o kimetra down ya parine halamul doto kuno halmalangani ni mi ho nini per treatment mo de kyar mula ano meado ayado ko ngami tagi kuma dos du kula du gala no te kula ho hen te kula ngakami mi garchim o halim bo kora akena chokle o mo kama wo so jerami o halim kento no jitala dos do ko tachene kanin kastu do skinda tukima do la gari mi ni pa is jito atu dainala eni to nga eno et eni kos ngo maneka is itano haso mane chado pa jimpo chado pa musti yo kala kapane yo koni yala kulala wase kata si sida adu du kore ambulance dengan arrangement yak du man nga garchin ju kula hada sil kulo nel juto la dus to kuno bakam so he inso muni mo mi pun mala noche heka tamar palela mo nodal officer ba ka jimpo du do ke no kala sama che ngami insa admission mo pa che yakat kalo halukle ko me kasa la mo ta no mul do ne aindele odi anyuru ami lusla ami pun mulni ki ajobos pa inchi ka mulyo haspato kama ke opujoda wano ayari la du tege ose atma dudato au mane ayamala ra pa serious police lo kora mono untuk pata jaslit ke tula ho kora ko dala hatu kuli o yo hala tamu kule hen sila hen dus to kuno osas ka sari tarika ka ahio mane ema bukta kele ngaka du korum daka hirhiopa tula kane hime buso ka paparanya la doku o he insoga hiki sisa nyum kone dala ala yuwa wala so hagan so taha
Oi mi henjo henjo yumba ho sakro gutto dola. Hoi hemba bukle. Ma sio bilong mi himio mala. Juriat dislam kandone no sio ngosi au achla skina ku balia ko takle sio hala advantage lala mun to kunela. Anga kami odimi pun mulala kulala. Ngohi premu da patilla kuma ke agus telu dola kuma pa he. Ho sat dusli kunu. Mala ke ngwake. Noche resis mala hala ke si dista mula mado ke resis mula che no aga che premu tate. Halo tone. Wasa si kami so atokul dukla henga bukle mo he papu pasting center daka pastor atami luku ana atami luku la premu pre support panga pa uno ga evse fellowship ga ana tamlani pre support pa dunya tuku ho ka ha so un e sector church ka pastor pastres pre trup atamlami so ngi premu bodo pa dunya tuku ho aro guri bola dus to kun un mission secretary un pastor bakhaya pun betul kula ma ata jawi ada chola ngi kala ke ikche Istanbul do kun no che resisum la premu to te to no pun ya wotsa da ko da pun mu o hera bag si insinga ka baboli o pa hili do michi devi pun mu to kila ma o kala ke mo si ayare ach kon mo bala ui ke si Istanbul adon hem che mula ma aya pa resisum la ui che mo to te halukle o pun pa mo lure anjing so he dugla is dogi ma jumla pun muchalo lang kala kisi achila ngo corona achula se covid center link kala ke dukne ka hausi achi hausi ikke jimul do no che achi mo pala monto putela ya o nunu moya jala hempa da nyamla nga pa che hempa bila prechi mulya pela loto kudu ayo yo ka email dosto kuno ayo पांच तारीख ayo email dosto kun era bagi email ko ama mapa ko dikle nim ko ne town baptist church ka member pa ngo kate sido ku ra gil do omi wata tarik ko ko la mulan niona une ko niona ude ko niona tutu kun la mulan ja mela do ho hi aro sil ku tan guri bukle hi mapa tala guri bukle ho akja sakma bache hem jo la tu ho breakfast jolly bil kutane ho himi ho ka akhem ber aksamba ga hili ma bu hela se helung na se tu pana bir da hakana donje kli nela ho diko sim yo ko dikasil kulola diko mala dikele utge pa kuma dispese tu ma ho ya ngo ai hein dala kulama ho ko si yo ko da eka jurial mi manesi mala tulo mulanya premu si tulo tu kula alo te ho hu bura hem jen kan la hu dus tu ku ho aga sa he cha ayare sodora ho lil dola akhim dinan misalu to lil dol ta uranga mo ngaka lai poka ngaka career mi ka hum gan borwad mun jan baslo tulo la ka tu ku ne la hem jen kan kula ngamo uraw bu che tempo ngala hem che busu oyo anyante ra digo tango te kula isto kilne ayo ra mapa bu ke so te ka ayo kumpu master anye domi stage lamba mutona mo ani ka awapote complex primary white dress white yopa tola o gomu te pulu o adini mute pulu klindajo adini nga tola anyo due ngo bu da hil kapatela ayo emago burito huro kokle hu ka tamyo pra chanya me henkana do kuina ma okolo lalo mulala sio sangone abun ayari de sari sakmo padoko si mo mi ko kapawe ko pase si mo ani he awani oni do god ni jisuni do mo ani mane ngim complete si aro mo ani da ko au complete ngak ayake no kula
full confident lah. Oh heka dinan mi he anguma selina la hata dil la kona kakada chuke. Ni chile atenga ko lagi aken hola full confident salu to la kakada chuke lagi tono. Aro guri ukle hu hang problem kuma. Jojo modo hu duda su ko. Oh aku lah ya dugo tangan itu mau pokoknya adalah dus to kuno aku sak jama ngoya sari aku sak jama ngoya itu mau pokoknya adalah ka du kuno kala ya aisak ya ke dulang mi kaka taka kuno no tetap nik aku si hembe dok po to hembe dok po ngak dengan dan mi ono aksa kuma wel ka apa ke durung kala mo taka to la tetap nik to la ngo premolanya alokle ano kistan pot la engo kistan homo ter kistan ke la hanga mi ko man introduction apa bi kula uto school mo teacher pa dadu mo ta kistan ke onik mi terong kora god tapa budo ngam tere che ngapa mana pre musa hala anyoro to la honga mi mo ya lo no ne ka agum bam to mo ka agum bam ske la anyoro pre che mo mala duk la ho andal so he mo jiji be pa auga hendo laga dul ko dur su do kutano ale ude romeo boni ko to la paro patemi ka tu nitu ne pas dukan su ko ne og dadu ha gum iso odi mi pon mala ngor discharge ko pa ka henu ko ne ausi ong kan hembe su ko dadu khada kul kle ho amia pun mulina mukubul kinno jobodati hala inch kula liyo ho dudu kilila achanak nyo hengwe khela ji koda ho aka ko pali do ke to kila ho ena tamuch kula ho dus dukki ho he saska ka 8 तारीख alo kakile ngun ka room bed pleo aisak ngin kon anye dukan to kuno ho anya nin nok na lu asamo bertapa dukle cek gitu mo anye mi tes makalala positif dolala ngi admit mutir oni no ila intolan tetap nimula so adu lukle nipko kam gitu hala kaluin ho yang he ni hingkala bulan asam akta corona man ge khatanak lim teba kumata bipya hala so dule yang mi corona si ama kelku udah akin dok jalara ezang ka mi si lagi lido ngumi amala si ama kelku nit adi mi anya roku hala lukle oya yo mo ka idea bila galunu mane oya la lukor katate au si mo check mo katok pete to doktor ko pun mulala ngaka au si mo check mo ka bikin ko bia alukle onon ni do so litla 2 tarikh ayoli ho ko nudo ka home quarantine tu tolongo 26 April of dulu kle homo kalala yo 2 din dik pale du ko ni me discharge mala ken so punya mucia tula mutatok per tu homo ya lu ko kula semi ko manini ka ngun ko hang test mun ani make no sesi opi ka dreams of the mane sesi sariwaj du kusi bon duk dike no private to much ko da ka konga jatka frontal diagnosis na logon ho do ke tula ho direct lina bukla garu bukla ho direct hadia bukla test mukane negative to kla ho ano hen bukla ude so lin to kula dus to kula dukla lonye dulala waso po aro kapago kle aisak sudo kukulo ho kamso kakle he smaba keno kumla ano kesla he donya no ma hoyang alung kulau nginyo ela achi ainpa chiwasala rusul tote o sudo kuko da ngin terhio asuk sunimika god sepalin tukunula heriku hoyang otimpala sika bible verse mi hempa mitu ten ka tontitu so jisu do honunu koni abi kau kopin do pengepa ngaka anyampa
huna kami le pa henya la dawo tai ni him basatai helodone hoyango ngemika yanemi hengka kula lango kistan pa kare ba dachku hala dadu kula kedia pinga muju ni mute kumala lugokla anu awa antau kriya bukla hena mi anda atna mulanje mane side mala dokun ho sengun ka believer among ote aman mi ko mute ma inte ma da pa ko ada chila ho lungokla te side mu kotokla das da kun selo ini hengkala kulala jiji pepa sega baso kaya mane new ki masajalopa homo agion ka inyomala da mo ya ka inyomala ka da kula ka kanyo ka ngem ka seri sida kunela sesanio ka ngem seri sida kunela ngoy hengkang ko hengkula opa ngomane hempu uropa kon mi te paro po chochi ho numika numgane na sopre piat na mo vola ka ngapal ka mebini atami te mo hempu uro paro pachola lulko amen.